sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita, kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan area, ti Santiago Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama dito YouTube. Nang nangruna dito'y programam alagip tinapalabas. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas ajak tupulos malipatan nga uray manon atawan tinapalabas. Padas ang nagbalin akarit kanyak gapu iti saam nga inpaay kanyak ti panawan. Agmay may saakla nga anak. Nasapa api musay ti amak gapu iti sakit. Manipod idi saan meten anak ki asawa pay ti inak ket nagnaed kamin iti balay ni lolo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Mala, agawaam ti agunayan ako tani aldawan. Ang mga numala daw ka ama pa nag-eskwela. Wan nana. Atoy, nagtimpla ak iti kape. Isopay laang atilabay mo, wan. Balunam nga mintayin lambong ko nga ugot ti kamote. Isunto ti sidaam inton aldaw. Ugot ti binalon ko idi kalman. Ita, ugot manan? Ay na, anusam ka di anak ko. Tinapatag adda. Ay, wanan Sana bale. Tanoad datangdan ko itama pan makilabada, gumatangak inton malam itinaimas asidaan tayo kadalolom. Sige, nanang. Oh, adto'y mo't ti meriendam inton resesyo. Linambong asaba. No kasta, awan manan balon ko a kwarta? Awanan ako. Inggatang ko ngamin iti bagas ti kakaiso na a kwarta itay. Iso nga ano sampay laang ti saan nga agbalon iti kwarta itawan. Wanan nana? Ala, agawaam nga rod ti mangan, tani, lumawagan. Adayo pa'y ti pagnaam amapan ija iskwelaan. Umuna akon arumwar, tatang. Sa dino ti papa naman akaw. Mapanak aglabay ijay ayan damadampasita, tatang. Kastaya. Wen, da kayo ngay. Apay, di kay kadimapan agiskrap ita. May kayo mapaanak anak ko. Isumpay mo ti maganan siya kadagiti ilaw kabuti kay landok. Isaganak na ba iti bisiklita, rumwarak mo tayo. Sige, tatang, umuna ak nga rodan arumwar. Da kayon ton ti makaamo amang isara dito ibalay. Mapanakon, tapno masapa ak ang makalaba. Wag, anak ko. Maisyo dita! Mais! Yuh! Mais! Gumatang kayo iti mais! 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 Gumatang kayon! Napudot pa'y! Mais! Oops! Oh, apay nga hindi sumatan ti susuunam ang mais, anak ko. Nabanugak, nana. Agi na natapay. Nagsakitan ti ulok anak kasusuon iti kagudwa sa ako a mais. Mabiit na ang ngarod ta ibabakmat ti awit ko. Op. Ay, uray siyak. Nasakit matan ti sakak. Agi na natapay ngarod biit, anak ko. Siguro, no si bibiyag pa'y day di tatang. Saan akastoy ti biyag ta ita? Ha? Nagrigat gayam at talaga no awan ti ama ti pagtaengan. Wen, talaga anarikat, anak ko. Iso asika, igaud mo ti agiskwela, wen. Di ka agsadot-sadot.
Aramidom amin akabaalam tapno makaturpos ka. Iti kasta, saan kanto nga agbalin ang nakakaasi? Wan nanang, ikarik nga giskwela ak anaimbag. Agbalinak to a doktor. Tapno siyak to ti mangagas kada kayo ka ni Lolo. Katuan anak ko. Mala, ituloy taman ng timag na. Bareng malako ta amin dagitoy kat makaawid tamot anasapa. Wan nanang. Mais! Mais yu dita! Kaluto ka na pudot pay! Mais! Mais yun dita! Mais! Napudot pay! Mais! Mapana ko nanang. Sige anak ko, agan-anad kay tidalan mo, ah? Wan nanang. Sa paam ti agawid inton malam, tatulungan nak amang repet kadagiti utong nga ilako ta inton bigat. Wan ka di nanang. Talagamat nga minamasapsapak nga gawawid. Palpalagipan ka laeng, anak ko. Di kay agdanag. Masapak nga agawid. Exam mi ita. Iso asigurado ang masapa kami ang madismiss. Kat, nag-review ka matlaang? Siyempre Tibilin ko, Iti amin nga aramidam, di mo liwayan, ti kumararag, kinya Apo Diyos. Agadal ka na imbag, tapno addan to may pagpanakil mo, inton awanakon. Oh, di ba? Kabisado kung tibilin mo, nanang. Ay, pilya nga ubing. Ala, mapankakit din, tadi kakat maladaw. Sige, nanang. Ang sakbay na. Arakupan ka man, pay? I love you, nanang. I love you too, anak. Laglagi pang kumaakanayon nga ipatpatag ka unay-unay, anak ko. Kastak, ba't kada kayo, nanang? Ala, inkanta di kagat maladaw. Lalaingam ti agi examuan. Wan, nanang. Maragsakan lakit din ni nanang no makita na dagiti test paper ko. Puro perfect amin ko naman. Ne, apay anang gado ti tao di tabalay. Partakak pa'y timag na. Dayjay ni Lolo. Asit gyak man. Lolo! Lolo! Ne, apay yan, Lolo. Agsangit kayo matan. Apay nga ado ti tao dito'y balay. Anya ti napasamak. Sa dino ti ayan ni Nana. Sino ti... Apoke. Awanin ni nanag mo. Awanin. Imbati na to na po. Anya nga impati. Anya ti kaya tiyo asawan, Lolo. Awanin. Natayan ni nanag mo. Naikagles. Kit na ito pati ulo na itibato. Ngay sumatan, tigapanan ti pandakatay na po. Anya, saan? Saan na pud no dayta, Lolo? Saan? Nanang! Nanang ko! Apay nga inbati na kami matan. Nanang! Ria, apo. Nakaragragsak kami pa itay. Sakbaya si Merel ka kaya iskwelaan. Apay nga yakastoy mata na masang patag. Apay nga'y Lolo. Anya pa nga itiserbi na gito'y test paper ko. Itatawan mata ni nanang ko. Apo. Kasanuak pa itan, Lolo. Sino pa yan ti kanuak ita? Awan matan ni nanang. Apay nga'y Lolo.
Ala, gusto na itanda pa nagsangsangit mo, apo. Di kang danag, tandaak pa'y mo'y. Aging si bibiyaga, ikare ka di ka baybayan, apo. Lolo. Nasakit man, ngamnas ka ng aklunan tag-awanan ti inam, apo. Nalabay ngaging galaang dito tingtid ti Diyos, abiyag na. Tulungan kayon ang mangugas kadagiti bote, Lolo. Ay, sana, apo. Kabailak na ito yan. Agbasa ka kiday. Wano aramidam nagit assignment mo. Nalpasan a, Lolo. Tulungan kayon. Itikas ta, mabibit amalpas. Ala, si kangaro di makambo, apo. Malmalpasa magkindi na. Pamagaglangan, kalpasan na. Isakok mutang. Itikas ta, pick upin tulaan ti truck o may manggarang. Lolo, Oh, anday bagama po. agyaman na, gapo iti kinanos yo kanyak. No awan kayo laang, jak lamon. Amangan no may sakmatan kadagiti ubing nagkatang-katang iti igit ti kalsada ita. Anya, sika talaga po. Alangan Mart, abay-bayan ka. Ke anak na ka ti anak ka. Apo ko kariya. Iso nga aramidak nga ro namin nakabailak. Tapno ay iwanan ka. Uray ka sa no ti kinarigat ti biyag tayo. Ikarit nga agadalak na imbag. Iti kasta, makaturposak, Lolo. Katuan na po. Daita ti kasayatan nga aramidam. Ti agad hala na imbag. Daita mag, ti unay-unay day dinanang mo. Saan ka day? When, Lolo, ag-working student tak. Tapno saan kayo ang marigatan. Isupay ti matgadak nga allowance ko. Kan bangkita ak kadagiti pagadalan nga da scholarship na. Bareng mapili ak kadagiti maikan. Ay, na po. Nasirib ka mag. Nagngangato dagiti gradom. Iso apat siya. Maikan kay ti skolar. Nay, apay agsangsangit ka nagawid apaw. Ada ka di pa-record. Inoy uyaw dak ngamin dagiti kakaiskwela ak, Lolo. Ha? Ibagbagada basuraan ka no to'y balay tayo. Nakakaasiak ka no. Kaputawa ng tatang kananang ko. Ibagbagada pa'y alaklakayudan kayo kanon. Kitdandanin ti hapit yo. Kasta ti kunadaking kapok. Uwan, Lolo. Ay, na yun dagita nga ubeng. Ibagbagada pa'y achitarak ka no. Isuan na nga to ti maalalak tunggal exam me. Pala, di mo latan ni kaskaso dagita tao, apo. Ibagada latan ni kaya na nga iba nga. Di mo dapat patulan. Ag-eskwela ka kida na imbag. Di ka makiapapawan. Lolo. Sana bare, tasana maturog ti Diyos, apo. Amo na, ngawan kinapudno amin, dagiti ipagpagada, may papangking ka. Sakti-saksay, iti panagrebribiyom, tunggal parbangon ka bayatang agluluto ka. Lolo. Mala, gusto na napukwan. Basta di mo'y dapat patulan. Iti kasta, saan da karkarwan ti mangikuspil keng ka. Bay-bay ang langi da. Maumadan tumulang apo. Aday ta, nakaluto ako ni Tinapoy. Anya nga tati luto ka masida. Ay, apo. Yahoo! Adan ni Lolo. Apo. Ay, anya tararabidam. Apay ang nakasasok dito kusina.
Nagluto akong itiin na po'y, Lolo. Ay na, nagsaya tingin kastapok. Pag gusto, anday nyawid ko si daan ta. Dito lang aron mga nagsaramidin tapok. Anya nga itanyawid mo si daan ta, Lolo? Pwede kayo na po. Wow! Ano nga rod man ang timakan ko? Ano kasta? Ikaw na. Mala, manggaw ka nga rodin itin na po. Tambangan tan na po. Lolo, agina na kayo mat ngamin Saan puro trabaho? Kitaan niyo, agsakit kayon. Ay, adayo itibagis na ito, yapo. Nasken, nagtrabaho tanusaan, awang magkanan ka. Uray saan kayo pala ang arumar ama panagiskrap, Lolo? Amangan no kumaro tirik-rik na niyo, katanya pa iti mapasamak kada kayo. Ay, di nakapakadanagan na po. Kabailak na ito. Lolo, saan kumaanatangkan ti ulo yu? Tsak lakit ti kabailan, no? Adadakas ang mapasamak kada kayo. Unay mo laki din ti apo ko na ya. Mala, sa anak nga rodin na rumuar. Kasta nga min Hirumbang nga ramidan niyo kat agina na. Saan na bale? Agswildo ak iti pagtrabahwak apanganan ita. Igatangan kayo iti agas inton malam. Ken gumatangak matan iti naimas asidaan tayo. Mayat ti alsam na. Gusto laang ti 5 abukal asalamaging ay nyalsam ko. Magustuhan lakit din ni Lolo to in lutok. Mangga uak, taitulod ko iti ayan na. Nagbanglo. Sigurado nga ado ti kanan na. Paborito na kat ti inalsaman abangos. Lolo? Ramanan niyo to in lutok. Nakaturog saman. Lolo? Lolo? Agreeing kayo, tamangan kayon. Iti kasta, makatumar kayo, matri iti agas yun. Lolo? Apay ngay. Kaslasan mo tan nga umang angas ni Lolo. Lolo? Tulong! Tulungan da kami! Tulong! Lolo, agreeing ka dita, Lolo. Apay nga pati siga kat imbati nakmatan. Kasanuak paitan. Kasanuak paitan tagmay sa akon, Lolo. Ninang Irene. Siya nga rod. Kunaknudin akon mailang sinbalasan ko. Ninang. Maya kadagos idinadamag ko tinapasamak kini Lolom. Agyaman ak, Ninang. Ala, husto day ta na palagsangsangit mo, iha. Ninang. Apaman amalpas ti tabon ni Lolom, itugot ka ni jay syudad. Agnaot kan kanya. Anya. Nalawag tinangag mo, iha. Ang kasanod ti panagadal ko, Ninang. Di kagdanag. Tasya kun ti makaamo amang ipag na itipan na ka-transfer mo. Ang paiso, Ninang. Wan, iha. Alaan kan ijay syudad, kat ijay kan nga agadal. Saan mat anadagsan nagiti matrabaho dito'y balay, iha. Tumulong ka lang agluto. Aginaw ka naglinis dito'y balay. Kas kasukat ti panang paiskwela kan ka. Wan, Ninang Irene. Di ka agbabain amang ibagan no anya ti kasapulam, wan? Wan, Ninang. Kayat ko nga igaad mo ti agiskwela. Numabalin, liklik ang pailang ti maki-boyfriend. Disturbo lang day ta iti panagadal mo. Wan, Ninang. Awan mo't iti panunot ko ti maki-boyfriend. Talaga kayat ko ti makaturpos. Very good. Kat,
Agyaman ak unay kada kayo, ninang. Awan anyaman na iha. Kinapudno na, imbilin na kaday dinanang mo kanyak. Iso na laang tadyak na kapan idinatay, gaputada aki sa Amerika. Ngamsakbay ti pan nakatay na, nagsarita kami apagadalan ka iti kolehyo. Kasta ka din, ninang? Wan, iso nga awan rumba nga pagtanagam. Siya kung ti makaamukan ka, basta agadal ka kuma anaimbag. Giyo iho, umay kay manganan, nakasaganan ti lamisaan. Wan mo, ma. Reya iha, umay kamutin agsasango tayo na mangan. Wan, ninang, umaya kon. Partakan nyo ata ni lumamiisan ti makan. Wow! Nagadumatan tinakadasar amakan itilamisaan, ninang. Adapay cake, oh. Para iti kasagay mo dahi iha. Ha? Happy 18th birthday, Rhea Balasang ko. Hala ni ninang. Nagtaktak kayo pa'y laan. Kat no sigud mat, ajak silsilibraran ti kasangay ko. Happy birthday, Rhea. Agyaman ak unay, ninang. Agyaman ak Gio. Nawan na yaman na iha. O ala, mangan tayo kit din. Hello, Rhea. Umay ka kumadagos dito ospital. Ospital ko na, Gio? Apay? Naatake ni mama. Anya? Katawan pa'y puot na ngaging kaita. Diyos ko, ispalam ko maitipaggat ni Ninang Irene. Di mo ko mabaybayan, apo. Agpakpakaasyakan ka, Diyos ko. Pangaasim ta di mo baybayan ni Ninang ko. Pagimbagam ko maadagos. Tsak lakit di ka baulan. Nadadakas ama pasamak kan ko, ana. Rhea Balasang ko. Ninang, Agsen paska kumawan. Kalayon mo lagi pan dagiti imbilbilin tay tinanang mo. wan, Ninang. Pasagaw unay kas iti panagipatag dayti helen ka. Husto, Ninang. Di yun pilitan ti agsao. Agina na kayo. Itikas na. Daras kayo nga umimbag. Giskwela ka dahil pag iha. Uray anya di pasamak masapol makagradual ka. Wan, Ninang. Ikarim kanyak nga agiskwela ka asaimbag. Wan, Ninang. Ikarikday ta kada kayo. Agiya manak Ninang. Ninang Irene. Doktor! Tulungan ta kami! Doktor! Awanan ni Mama Rhea. Awanan. Apay, Diyos ko. Anya launay tinagbasbasulakan ka. Taapay a pinagsasaro ng madlakit din nga inala nagitipat patag ko itibiyag. Kasanuak paitan. Rhea. Kasanuak paitan.
Naulpit ka. Naulpit ka, unay. Apay asyak ti makalaklak kami ti kastoy. Apay. Napudpudno nga na Diyos. Isublim ti nalam apyag dagiti ipatpatag ko. Isublim. Imo na ti inak. Kalpasan na ni Lolok. Ita, nimat ninang ko. Asino pa'y ti sumaruno, ha? Nasaysayata siya klangan ti alaam. Ngam ti kasto nga agsagsaga ba akiti saam. Apay nga raramidam kanyak ti kastoy. Apay! Saan, Rhea? Di mo rumpang asidiren ti Diyos. Awan asin na kanya. Awan! Oh, ang sangsangit ka manen, Rhea. Diyak lang amin malapdan ti agsangit. Nangro na numalagip ko dagiti ipatpatag ko iti bihag. Rhea. Unay matlakit din nagasgasat na. Apay nga isuda pa iti nakapasamakan ti kasjay. At dayta ka manen. Pudlo na sakit. Gamnas ka nga klo na munti amin. Nalabit. At da napimpinta sa plano ti Diyos para keng ka. Amo ka di nakaikan ti Diyos iti panubok. At di mo kabaylan nga ilasak. Tiyo. Oh. At ito'y ti pasbok, Rhea. Dahito'y may isa, para magkanyak. Nakitak dagito'y ti silid ni Mama. Panagkunakan, kat sigodan nga darikrik-naan ni Mama, ngam dinala ang imbang paga. Insagana na amin dagito'y para kadata. Among kati, at agi binaklaang ni Auntie Irene. Anya? Wan. Tagi binaklaang ni Mama Irene. Kasta ka di? Wan, Rhea. Sigon iti day dinanang, agbe-best friend ka no atalo ni nanang ko. Ni nanang mo, ken ni Auntie Irene. Idi na kinubyo ni nanang mo. Nagsakit tinakam ni Auntie Irene. Gaputagay at daytoy iti inam, banag at di na imbagbaga. Gaputa saan kat nga rodamay parabang. Nagtrabaho daytoy iti abroad, iti mano atawan. Aging gaan na ilawaan mo ti inak, iti may sa pamilyado. Kat nagsikog. Iti panaglabas dal daw, bulan kantawan, namuan ti inak, ngadda na tagsa na sakit na. Imbilin na ngarod kina Auntie Irene. Iso at tinagibinak. Manipo didi, kinid daw namutan ang Mama, ti iyawag ko kenkwana. Anya? Idinadamag na Auntie Irene anatay ni Lolom, nagdesisyon da ito yung mapan ije lugaryo. Tapno mapan nakalain. Iso nga adda kamat ita dito eh. Diyos ko. Dayta ti pudno apakasarintaan ti biyagta, Rhea. Aging gayta Miss F, kaslatag tagay na pailaang ti amin kanyak. Nagbiit dagiti pasamak. Pamrayaklatan ti agsangsangit no kasjay amalagip ko ni nanang, kastamatan ni Lolo kanininang Irene. Ingaad ko nga ro ti nag-eskwela. Nagtrabaho ak kabayatan ti panagadal ko. Kat ita, dandani ako nagturpos iti kinadoktor. Kadag iti padak nga anak, nagasat kayo no addaan kayo iti inakan ama amang tartarabay kada kayo. Ipatag kan respetuan nyo kumaida,
Ngamin, saan nga amin kat naparaburan iti kasta. Igaadyo ti agadal, saan yung aramidan arason ti kinarigat ti biag tapno maragpatyo dagiti arapaapyo. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan, to'y pagayam mo, Rhea. Ken ka pagayam, Rhea. Dayawak ti kinatibker mo anang saranget kadagita apan nubok ti biag mo. Uray anya pay apariko ti dumteng, ditay kumaumibat iti Diyos. Ta iti likudan ti sipnget, rumkwas tulat ta tilawag amang ipasimudaag iti baro abiyag ken baro anamnama. Alakastan pagayam, Rhea, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.